би хорин эмыкта додол нютакта турыгымбе тэгээд багнахымне ихе хонерхылтайгор өнгөрө арвын усууде нэгнимбе эге баганимбе тэгээд абомне барылыгы шың бәгін ижимне малшың теgetlin ихыл хонинор багнахымне өнгөр олда сашата тэгээд тункыне ижимне тункыне абомне хорин теgetlin тункында отша тункыне донда хорголу дөргетлин мянга юхунзон найыннаймын онда улаңудың педагогическа бакшынырнуде колледж торжа дөргет ихин классы бакшин аттестат абжа ихин классы бакшар худылжы хилыгым арвын юхын надыда бакшар ажылы жихилкыде Северомойска эмыкта таксимо нютыкта ишилыгым ба тегет Сашада улаңуды хотыда ережа тавин койырте хорголы донды хорголды худлоп Сашада тункыненго эмыкта ижинге нютыкта еретлин тинде арвын койыр жылсо худылоп тегетлин арвын тавын жылсо ихин классы бакшар худылым бенеп. Ну, семья это. У мужчины какой костюм был, да? Синего цвета. У женщины красного цвета. Всегда так было, что у мужчин только синий, у женщин. Ну да, синий он олицетворяет цвет вечно синего неба. Юрты переносные, да? Переносные юрты были. Значит, почему они, эти все стены, получается, стены снимались, потолок тоже снимался. Нахненга нукуртего танилсахада, нукуримне полицияда худылжвеген, тигетлин, биоро бакшахада ухивутты ихидурте хада, полицияда баха орожа, пыдыында орожа худылхым негежі шыйдығым бағап. Тигетлин, хойер мянга юхыңында советский отделда, улаңудың советский отделда, орожа худлығым ба инспектор пыдыйнер арвынныгын жылсы худлып. Бакшар ажылдық бәқіда олың әлдіп ухибудыр, олың янзате ухибудыр худылдық бәғап тегетлің гіртіхенен шқайеттік бәға, қарттық бәға, тегетлің хандық бәғап, ині ухибудуды зуб қарғайдың орулқы бәғалда кәтлің полицияда худылқы хандық бәғап, формумдыдлың, Хорголин отта ержі ухибуды хулі гаркын тулогыжы тусып тавяталан хорулды унгыргыхо андык бәғап. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей гыжа ажылтай болып, дежурных же должности муно не сакты худылнып. Дежурның ажыл гыхыды ухибуды аңғырылтайғар қаражы Илді борын занты му хейниш қарағын ұзығын ұхивуд бәйні қайымда гірттіхінен қайығын марттығын бәйні тегедлің. Тер ұхивудты яғылан қырылтайғар қандыжы, ұхивуды хорғыжы хорғықы ғыжы орылды дұғыпты. Мане ажылды екінкіде екінірнут худылдық, юнды бұғықыды ұхивуд гыре хандык ижинуды хандык видеодо баху ижинут хата ихыл дулаханар аңқырла табыжы харны биде ухивут манды элгыдык тегетлин дулаханар ижинуден орында дулаханар атуулжы ябынып теге жандык бе би орыго жаргылтай хунгыжы толыдык бе юнды быхыда дуртай ажылтайып Нәйдім тәй тушықын ұқыртеп, қорвың алтын өреніртеп, шойын кіріктеп да, ині бәйділда жарғылтеп. Би қатыры артист, бурят, опера балом балеті, театрда ажыл жүбәніп. Мені ауажымне уланды хотыты ойытың явғыда танилсла. Сет би туроп. Ушонамда би дух бумни. Алдырғы жыныр театры Бурят гимназияда хуракша, нәмін
ангида хурына. Тет би багнахында би дарузанте намгын хибун байгап. Тет хатарха дудулх турте байгап. Би нагдихи дурудихи ангида хуртур сужын дунда хурулда хурап. Тет юсын насте бахдымне абынга аталар турлыхта ошомди. Тынды абыне дунин хатаре училище да городихи курсын оютон бага. Тыдыныр наме хатарха дурте бахдымне харат. Тет баледе шылнуты ябхымне гжы жиде хлыб. Углодырын бидо ежитеп хатаре училище ашот. Тет тынды хутул бірікші Тремякова Людмила Георгиевна моя харвы. Тірі намая авық ханаты бағап. Тет тынды таудыхи ангиді оржы болқы бағап. Аби дурудыхи яужы бағап. Тет әжімне нуго жылды ерет орулқып дегі жықылы. Тет жылын көрбо, би хатыры училишті намая бақын байға. Тет бейхі байырты байғап. Училище другет, тынды би найын жыл құрап. Тет училище другет. Бурят опера балың балеті театрты аптажы юсын жылсо ажыл жібеніп. Бағынағында би балет хатыршын мұрг жыл би мұдық шуға. Тет бұгірте абай жынға ауырды би хатырхы концерт өйдік бәдіғап. Балет тұқы нере юш көбі мұдық көбәғап. Өнімір жыл хунды бұлым бұшы. Аны хада удыр бурин ажыл. Хотто орго анқаржа, бәйе хоража, бәй қырықты, салхур хугой. Би тәзіндер гарқы дұртеп. Мені қанақада әні мұрғыл дұрте бәй қырықты. Уғыға юншу білқой. Би нұқыртеп, мені нұқыр бурят арады артист. Биді театрта танылса бде. Хамта ажылдып де. Дед сайқына ғұрын сарсаны биді басқыте болып де. Басқы мне айланық жыныртев. Дед мұны декретте ғарат, басқы я өрте құнып. Ажылда қанынып ғарқы, удан ұжыбәқ болқы. Мені қанақта би иқы жарғылтеп. Бейхі байың бі. Ауы жітеп, ауы жымне қоды тұсыл жы, дымжы жы бәдік. Хәрте дұтеп, хәрте нұқыртеп. Тет қорқыны басқыны бейхі болып. Тихіде бұқы юмың яутыл яғоры яуы жы бәні. Юш я хубил хуи бәні. Хуби заяндай тигініп. Доктор болхойо би гансты бодо бис кытыхиндым не ехал вайхан юнду тим ю ашвагашвагажа мам мне бакшы болкойм уже хандывайга тихидан би о бакшар урыго как-то не представлял их ему тигет гымне турул гарылсо медикун уйвайга тигет лихил гайхан ханан медик болханда вышыбыгет мне аба мне абамне их поддержал мою идею, тигет помогала, херто тогла, дымжи, тигет лан арбнуте дурвыхде, гыр булоро, мама тия, папа тия, абагат я грыш дурвуле, шатин медакадем поступалха ашахмди. Тигде егей грыбай тукывера, экзамен тендел
тушаадаг байгаа бий. Тэгэхдээ экзамен бүхний барихад миний гэдгийх нь нэр өөхдөө экзамен тушааж байх чинь ингээд л ихээр ханаагаас удаг байгаа. Институтта хорж байхада юм плохо тот солдат, который мечтает стать генералом где холл хирургнууд, их хирургнууд болохоо мечталдаг байгаа бий. Би том числе сердечно-сосудистой хирургии намд ихээр л дурлагдан байгаа. Тэгээд нэхдээ ассистировалхада би ойлгосон биш та ихнэр хүндэт тийм специальность хүндэ байна гэж 7-8 час хул дээр байх ганцш ухаан бодол вэрхвэш буерэ шангаж байх хэрэгтэй. Тэгээд тэр намда тарк байх хэрэгтэй гэж ханаад микрохирургию ошохон би тэгээд юнд именно микрохирургия глаз хэд институтта хорж байхада цикл офтальмология гарахада намда ихэл банар дурлагтахан офтальмология. Тэгээд арвнатед юугай академия дургэдлэн наша вангуда интернатура офтальмология гараха ирэхэн би. Хода ханамни байдаг байгаа Саша Хортог гэж шоу Саша Хортог гэд ординатура поступала би ординатура юнда Красноярск хотода. Красноярский государственный университет имени Войно-Ясенецкого, это глазной центр. Тында хойжилы ординатурты хорхада, би как уже врач-офтальмолог уже сертификат юмтехан хада мне на моей сразу юру врачар худухуя абахан отделению. Тихде тында их соты хирургундер танится же это Марышев Юрий Алексеевич, Кашпаров Андрей Викторович же на моих олун дюмонда хургахан, хайшан говорит хилар ухивут операция хв, хайшан говорит врожденное опущение века тему операциям олун юмонда хургахан. Но те тында их тема база угтохан хайшался. Вообще докторы ашл хунды мапта, ухивудар худулха это брыхынды. Ухивун кун хыл шатныгы, юнин уптанывы, айлолы шатныгы, том хунды для бышы. Тихде бутихо охдол айлахы ятеп, те ямыр юнин уптанывы шыбыгы же, юнин хананин юнин могы шыбыгы же. Тигедл зуб харха, ухивун бухынды, подход олы шатха, зуб диагноз табжа шатха, тигеттерне хулер ушо ихыскытен хорлдхы хырте, муноте нюдумуте ухивуд алым болжыл байна. Тигедл ухивудер худулхуде ганста ныгы ухивун башы карахан ухивун хартайхан ухивун хайхиледгу, тигед аравнамте уже томхон ухивудер худуны. Это разные категории людей хингуда. Хыныр хун турун, наверное, все-таки первая юнканда турушин задача это материнство, наверное. Это уже корвум басады би, тигет хум бухун хыныр гойрушка хамагой тоже орынныгы нырвай хаяттай, орынныгы юнгхында самореализация. Вот трехин тоже вот ажла алоп и главное и на ажлане нам додорте, а он бывает что бухи на хара могут орого бдырхы. Это себе лоб, что вот хунде именно ухивудер худулхада гоя ухивуд мне бакшил интеграманный худыган хайыл хоржбай хада мне что ухивуде харангаш буди харбага сахахда бухи наханен харан хайм болгонып ди тамшул офтальмологтар хада и ухивун хада буди мутны бышыпти ямар ухивун оттумна хона может будущий гений хона может тоже будущий врач строитель поэтому инухивунда мы ху хамгын ху хаятайпти чтобы все, что мы можем дать этому ребенку. Уры, уже нарне гарагу да будь ажалда гарабти. Те же ветерне, голе саадер иды, эмэл мортекум наша гуйргыбы. Харахар ветерне морио токтонгу голе элгиру залбылда. Ины яжмайын амитынгыш. Харабага артист болху дуртейн. Хатарха, долха. Тихо мане уйде бореша художественная самодеятельность, когда их делгрынги хода байтак бега. Харабага негати класс халарел сендер хода байхун кун артист бол ходурте бега. Те драматический артист гэж би мытхуй бега. Те тиржил хоргола дургуж бехта мне аба мне улаңуда ажлара ерет инде сыпылма гэж мне байтак хойола театр шо, бордрама шо, зужик харат, зужгой гулор, энэ жыл хоргола дургуж байхан ухику гутте хада театр
илгээгтэй дээд хоргуулда Ленинград илгээх гэж тема их соносхол дуулаад авамны үзлэх хөхөөтэй ирээд хэлээ энэ должим нэ хоргуулаа дургэж байна энэ институт орох байгаа бушгүй ингэж хэлэм байгаа тэгээд л хоргуулаа дургумсорол аретра углоны рассвет октодаг гэж гоё юм байдаг тэрэний октож аваадла ахайдя машинд хуугаадла шот ягдэрчний дурны машинаш байхгүй автобус явахгүй ноохозодаг машинд хууш шитэх хөрөөд л хуулдан улаан өдөх хурж ирхэн юм би эндэл ирээд 3 тур гарж Ленинградд дээд хоргуулын шаби болов драматический артист гэж мэдхүүгээ байгаад Ленинград ирж тийм их хонин хоргуулдорж амаргүй их багш нараар танилцж амаргүй хайхан гортой танилцж энэ бүхий нахананга энэ бүхий байдлыг Ленинград хотод бүхий хоргуулын авж ирээд л энэ мөнөөшиг болтороо 36 жилсоо театрта хөдөлж байна. Артистийн ажил гэж амаргүй хүнд ажил хүн хандаг сцена дээр дуулаад хатраад нээлдэж явхад ямар гоё былэн ажилтай гэж шаптдаг. Тэр тийм ажил былэн шинжээр харуулахын тулд амаргүй их ажил хэрэгтэй өдөр хүнийгүй артистийн ажилхада один из самых экстремальных профессий гэж тод ордог 10 профессиянууд энэ хирург, МЧС, эмчэгтэй ийм ажлууд бэгвда трендл адли артистийн ажил юунд бэхэд артист сэн дээр гарахада өдөр бүрээ экзамен өгж яхин шинж артистийн ажил игээд ажлаа дөргөө гэд гэртээ шууд амархан юм үгүй артистийн ажил 24 сагсоо толгойс орчны байха би миний толгойс 24 сагсоо ажил өмнө толгойс өмнө байдаг. Нэг зүргөө дөргөөд нөгөө зүргтөө болдох шинэ зүргөө яха шинэ зүргтээ шинэ роль авахда адли байхгүй тэр нэг л тангатава должен нэг л занда байх яхугүй юунд бүхэд образ бүхмний ондоо байх тийхэд тэрэний хажуугаар тэр образ хэхийн тулуу толгойсоо амаргүй их ажил явуулна характерын олна юунд тийм юунд ийм үгнүүдийн хөвнө биштэр үгүй бүхнэнгөө утхайын мен тэр сэжилдэд хөлхөбөш юунд ир хөвнө биш гаргахын тулд амаргүй их ажил явжал байдаг. Ийгээд л сцен дээр гараад л зүргээ дүүрэхэд манай харагшад халуун алга ташгалгаараа манд угтаж авахдан л энэ бүхийхэн ажлын сигналтэл гэж би ойлгоно. Тэгээд хүсэ шадал гэртээ шууд үхих үгд хоо ханин нөхөр хоо аша зэнэр хэвнэ гэртээ л шаж амархада хүсэ шадал тэгээд ажилдаа дуртай байхандал энэ игжил явна л дээ. Би жаргалтай бишхэлх байна. Юунд бүхэд моно миний ижимне найнэмэн хатэ мандайга хажууд мөнөө болтороо сагаалж ногоолж байна. Ижим байхад бүжиху бултада ухибууд тий. Тэгэд ахад донорня өөрийнхөө үдня бултада илүүр мэндху байхад хуу жаргал гэж ханагдан уу да. Хажуудаараа хөөгөр ургахай толгой дээр зуны халуун болтор унжхан том шихэн шинжи сагаан сахан толботэ хүүдрлэн самида бахан нэг сагаан толботэ алг нохой үргэлж холоо харагдаж байна. Далай хааш ой хоо